دم باش گهدار و تماشاوانین هیجا ده باسی روژا ایرو دل گلومه. روشا باجار ادلبی بوی روژا جهانی لعالیه که امدکارین و اپراسیونک انجامیا بدست قصنا ادلبی شعلی حکومت سوریه و حوال بندین وینی سرکه روسیا و ایران و تکرین لوی اپراسیون جی بکی دربیا داوی لأپوزیونیتی تماشا کرن. لعالیه دن جهان روژاوا و طایبتی امریکا لدجوی اپراسیونی دراوستن کو دکاری دن جامعه وی ده کریزک مروبیا مزم رو بده. دوی روشا تبدی هفته سکنا ترکیه کو گارانتوری ادلبی چرچوه حرمین کم کرنا شهر اپروسیا آستانه دیج آلی رایا گشتی به دهات و تیشو پاندن. دستی بر اوان بویرانده لطکه تهران ایرود نوینا سروکین روسیا ایران و ترکیه ده انجام ده. لطکه تهران انجامین و سکنا ترکیه و آلوزین لپیشا ترکیه گریدای کریزا سوریه هر وها باندورا وان بویران لپرسا کرد دباسی روژا ایرو ده امده لگل شروعکاری سیاسی برجان توتار استودیو میا استانبول بگرن دست و بنرخینن. سلاف که برجان لوتکه تهرانی دناف بین روحانی پوتین و اردوان ده بداوی هات. هون انجامین وی لوتکه چاوا دنرخینن. Yani dve lütke da dve hevditin anda ya sereke Armanca her sereke ev bu hişeriyek dain Amerika'ya yani çava dain her se velat şey seroke vanji hem ruhani hem Brez Erdoğan hem Putin bana got kem velattaki dici hukuka navne tevili Suriye biraz lore nemine derkeve yani ana göre sebaroja Suriye'de go hakkı van velatın biyaniye kuhatine Suriye hakkı vanatına kulu Suriye biminin ya duyaminci ev buku yani Türkiye Armanca Türkiye ev ku bura krize ke vak vajı got krize ka bura mroy dernek ve isa penaber ber Türkiye neyin yani Armanca Türkiye ne ev ku bura rejim ne ke ve İdlib'e yaji İdlib'e ne ke bin bandorakı Türkiye yani zane ku İdlib işte bajaraki Suriye mecbure ku işte rejim yaji alikariye ve Urus dixwazin ku brava teke bibin bandora min deste Şamê rejima Şamê Türkiye jî hesabê Türkiye jî ev ku li virê krîzek derket ya da şer pevçûnek derket ya jî êrişek li ser sivîlan çêbû bira rûyê xwe nedin ber Türkiye bira îsa penaber bi milyonan neyin Türkiye bira krîzeka ya duyemin ya penaberî ya mirovayî bira çê nebe Divê helê da yani Türkiye Erdoğan Berez Erdoğan go bira agibestek çebibe Urusu İran jî wana jî yani li hember teröristan hemna li dijî agibestene yani li hember Nusra'yı El Nusra'yı ya Tahrir-i Şam'ı wana vek endamên El-Kaide'yi dibinin wana yani Armanca hizrê wana ev ku em dên bi terorîstar em şîrove nakin nayên sermasî agirbest çê nakin Kekbercan nuhaji Kekbercan gelo Türkiye ve yekî dipejirîne ku tevayî arda Suriye Idlib bi taybetî niha babeta Idlibê bikeve bin kontrola hikûmeta Sûriyeyê de Türkiye sekna wê di wê babetê de çi ye? Yani Türkiye Armanca Türkiye ev ku bere dugot nenediske Afrinê bu. Yani leser İdlib'e ya hem teröristin ya Nusra El Nusra'yı ya jî endamên YPG yani hem bir riya İdlib'e ya jî bir riya Afrin'e bira erişe ser Türkiye nekin. Yani Türkiye jigor berjevendiyen xoye netevi evlekarî li İdlib'e meze dikir. Lê nihal Afrika bin bandora bin destê Türkiye li were Türkiye li hêla İdlibê jî ku rejim qarantiyê bide ku dike işte terörist erişe Türkiye nekin ji bo evlekariye Türkiye dike mesela qasiyek çê nebibe ve şağı Türkiye ne yani ne li dijî ev ku bir rejim her İdlib'e dike bin bandora xwe yani Türkiye bi hekî nêrîneka jeopolitik ya jî nêrîneka evlehî li İdlib'e ya jî li operasyonên rejima Suriye meze dike lê li virê yek herî bi hêzê herî bi qudrete Urusê hewna jî naxwazin ku ne İdlib ne jî Afrin têkeve bin destê YPG ya jî
لوره yani bir ser riya Kekbercan nuha em li ser pozisyona Türkiye qısetkin ne li ser pozisyona YPG yan jî PYD yan jî MSD em li ser pozisyona Türkiye qısetkin. Gelo ev sekna ku Türkiye nişan bide girîdayî İdlibê. Te diyar kir ku Türkiye ne li dije ku İdlib bikeve bin kontrola Suriye'de ev ne guherandina pozisyona Türkiye gu heft her salan de rewşa krîza Suriye'de diyar dike. Yani haki ere guherandına le levret tişteki cüda haya evaya ku Urus yani tam Bavarya ku be rejima Suriye jinine yani Türkiye ve İran de em her de behez bibin ku İdlib'e ya jile Afrin'e yani ku mesela İdlib'te ve bin bandora bin deste rejime ku rejim jinezike İran'ya ku İran öyle haki behez bibe ve çağa mesela Amerika ve İsrail el diji siyasete Urus ya el lehember Urus mesela siyasete katun bu meşinin ve çağa hem yani Urus dibecek bu Türkiye'ye yani emli İdlib'e bugün bura ne İran var vere ne YPG var vere yani ve hele de Urus'u da ki Türkiye'yle vere ve Türkiye'ci ve daha yani Türkiye'ci dibe ki az nebim Urus'la dibeje ya İran'e var behezbi be ya rejim behezbi be vatte ve mane ku işte İrancı behezbi ku İran öyle hezbi be ve çağı İsrail ve Amerika'yı siyasete koyla hember Urus tun bakın berjevendiye ku bir parezi yani Urus rejidi beje Türkiye ku az İdlib'e neminim ve çağı eke var vere yani mesela milisyen İran'a verin ya yeko mesela endamen ya Amerika ya YPG endamen dene verin vere vana jibo bargahette nezike İdlib'e tehlikeye mezine yani bargahın leşkeriye Urus haneli laske tartuse hem nezike İdlib'e hem nezike Afrin'e Kekbercan evveneyi ku tejmere şekli veydi diye her vaha rastiya lisser ardeji vusa xuyadike ku Türkiye de ve komplikasyona Suriye'de de hevpeymaniyen xwe li ser arda Suriye'de ketiye nav aloziyekî giran yani ketiye nav girêkeke yani ku nayzanin çawa ew girêk wê vebe rojekê li gel Rusya, rojekê li gel İranê, rojekê li gel hikûmeta Sûriyeyê. Yani Türkiye pozisyona xwe di Sûriyeyê de gora bahveriya ve xwe di pozisyonekî zelala Türkiye li Sûriyeyê. Yani tam yani hele evda hele evlekari de hember diji terörizme da ya Türkiye'de az sinore xwe bi parezim bu evlekari xwe tişteki zelala ve hele de mesela Urusya alikariya Türkiye'deki le hele dine da Urus'u Türkiye siyasette Urus'u Türkiye ser Suriye pir neziki hevdine her düşü yani mesela henek dibejin kay Urus mesela Esad de Paris'e ya rejime de Paris'e na yeko Esad de Paris'e İran'a Urus'u Türkiye havna mesela berjevendiye xud de Paris'in de hevditine mesela Tehran'e da İsa her sevelatan jigot ku mesela مجارك دانزده مثلا مجارن پیمانک مثلا درکت خوله دوره دا یه هری سرکه اول کدوم برا مثلا اردنگاری سوریه پارچه نبه یعنی یک بنا سوریه او کرن پاراستن برا سوریه یک بیمینه یک بنا سوریه جبو اوروسی جبو ترکیه جی پر مهمه yani جبو ترکیه جبو اوروسی رژیم o kadar mühim nine belki Esad terör rejime kadene var ki var bira herre ha mühim nine bira Suriye yak parça bimine jibbo berjevendiyen Türkiye jibbo berjevendiyen Urus bira tehlike dernek ve hole le İran mesela yak buna Türkiye o kadar ne parası hava de bira rejim eklore bako berjevendiyen mi parası İsrail Amerika jim mesela Anlayış dem bira Esad bimine ko Esad ne mine Suriye bu düse parça ve şağı hem yani vur merven vur evarın ser erkek o düşmanatiye İsrail'e bakın düşmanatiye Amerika'ya bakın ve hele de yani İran Amerika ve İsrail vur te xoya kurun ki hamna ali ki de evvel ki de aniye ki de ne cephe ki de ne Urus'u Türkiye cephe ki de yani Urus'u Türkiye ne hazırlık ki mesela Amerika biralı Suriye behez be yani Amerika le Afrin'e behez be ya Amerika le İdlib'e behez be Urus'ta be baş bu berjevendiye men jibo bargaye men leşkeri tehlikeye ki Türkiye de va
jibo sinore min vana nizike sinore min el vere mesela erişemi bikin ya jî Amerika siyaseteka veya mesela hana Türkiye'de bir koridora ka teröristi bira çene be Kekbercan her vaha İro beli. Her vaha İro seroki muhalefeta Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu ku heman deme seroki CHP jî dest nişan kir ku baştırın alternatif liber Türkiye ku deste xwe dirêjî hikûmeta yasayî ya Sûriye bike ango Esed biken yan û ev nirxandinên got te jî dike tu dibêje ku Türkiye di babeta Idlibê de dikare bipejirîne ku Sûriye Idlibê kontrol bike. Yani idva rojên nêzik de em dikarin bibînin ku nêzîkahiyek di navîna Türkiye û rejîma Şamê de pêk tê. Yani baş perde de belki mesela hevditin hebe, nezikayı hebe. Yani ku Esad rejim garantiye bide Türkiye ku dike YPG behez nebe. Ya jî dike mesela otonomiye ki ya xuseriye ki nedin mesela YPG evet çağı Türkiye mesela rejimi ra'yli hev var yani evet Türkiye yani peskereka navbera Türkiye rejimi de ya her sereke evet ku bana mesela alikari YPG dikin. Alikari teröristan dikin bana jibo Siberoja Türkiye tehlikeye ki mezine jibo berjevendiyen Türkiye. Ve hele de ku rejim garantiye ki bir de Türkiye ve çağı Türkiye alikari yani alikari ne kaçı hevditinin navbera Şam ve Ankara'da ise dest pê bikin. Ya duyaminci siyasete Türkiye ya lehember Suriye hem parasına berjevendiye xuya hem jî Türkiye'de bir ku bira anagorin pevajoya Cenevre ya anagorin pevajoya Viyana'yı ya anagorin pevajoya Astana'yı bira hevditin çebibin. Divan pevajoyan da jî tamam dibêjin yani pevajoya ya evde ya kında bira Esad li ser erke bimine le paşaroja Suriye bira anagore mesela bira gelen Suriye kararı bir yere bidin ku Suriye kan nu bira ava bibe. Ve hele de Türkiye yani hele bir nerina ideolojik li Şam'ı mezanaka. Türkiye bir nerina jeopolitik bir nerina berjevendiye parasına berjevendiye xo li Şam'ı mezadike. Zaten baş mesela devpence tirmehe şunda yani liber devpence tirmehe darbe devpence tirmehe Türkiye tüm de got emne düşmene xo hendik bakın dostu xoji pır bakın yani siyasete kanı hem lehember İran'ı hem lehember Suriye hem lehember Mısır mesela Keke bercan nuhat diravşa Idlibê de hin şrovekar tînina ziman ku ev aliyên opozisyonê Sûriyeyê hemî bi piştgiriya Türkiye ku Türkiye garantörê kêmkirina şer li devera Idlibê bû li Idlibê komkirin û niha Türkiye pişta xwe dide wan. Yani hûn vê rexneya beramberî Türkiye ku jaliyê opozisyonê ve tê kirin çawa dibînin. Yani ve hele de desti Türkiye xurta. Got tişteki pir mühime. Yani nahal Suriye şer heye ya jî pevçûn heye agirbes heye dike mesela pevajoya ke siyasi dest pê bike. Kê heye rejim heye ya jî muhalefet heye. Rejime kê temsil dike? Rejime İran temsil dike, Urus temsil dike, Şam temsil dike. Ya da ne jî muhalefet, muhalefet kê temsil dike? Muhalefet de jî Türkiye temsil dike. Yani ve hele de desti Türkiye pir bi kuvvete. Yani muhalifin Suriye yeko muhalifin yeko işte çek berden muhalefete meşru ez dibêjim. Ve hele de hemleri Türkiye mezadikin yani pevajoya Cenevre de jî pevajoya Astana'ya da jî hemler jî kabul dike hem İran hem Urus hem jî Şam kabul dike ku muhalefet dibin bandora Türkiye'de ya. Ve hele de jî yani ku Suriye'de projeye ka nu ku dest pê bike hemne nikarin berjevendiyen Türkiye dest bikin ya jî bin pê bikin. Ve hele de desti Türkiye xorta. Çünkü Türkiye yani verk mümessile muhalefet ete xuya kirin. Hemne jî işte seyve dibêjin li İdlibê yani Türkiye û Urus meseleleri çavderî dikin danzda işte nokta hene Türkiye re dibêjin tu jî destê xwe bi xurt siyaseta bi xurt here ser vana ku vana jî mesela bira işte ev nekin bira pevçûn derneke ve şer derneke ve îsa dest bi şer nekin ve hele de jî destê Türkiye xurta çima xurta ve jî got yani muhalefet
li Türkiye mezedike ku Türkiye çi bibêje wê dikiye ve hele de va tiştekî hêla jeopolitik de destê Türkiye xort dike. Yani rejim cî ditirse yani ku li hember Türkiye Kekbercan Türkiye muhalefet Belê. disa dike Belê. organize bike. Kekbercan wekî şirovekareke siyasî ku tu bi hurgilî rewşa Tirkiyeyê de heremê de di şopênê bi taybetî Sûriyeyê de jî dixwazim vê pirsêj te bikim. Gelo bi awayekî zelal. Türkiye li dijberî bi destxistineke statûyê ji peyê de û YPG'ye yan li dijî bi destxistina statûyekî ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Türkiye li hember DPG derdik heva. Yani statüye Kurda Türkiye xort dike. Hela jeopolitik de ku em mêze bikin hem Kurdên Başûriye Iraqê hem Kurdên Suriye, Rojava Suriye yani were gelê Kurdê bi hêla dîrokî de zaten nêzîkê Türkiye ne. Hêla stratejik de jî nêzîkê Türkiye ne. Yani yê ku naxwazin mesela Kurd bi hêz bibin, bi quwet bibin ve yê ku naxwazin ku işte navbera Kurd û Türkiye'de bira tekîliyeka nû, pêvajiyeka nû dest pê bike vananin. Yani yê ku vê tekîliyê xira dikin, çawa xira dikin bi hêla işte êrişên terorîstî de xira dikin ya jî heqûqê Kurda terörize dikin. Yani Kurdên Suriye mesela işte dixwazin ku berjevendiya xwe biparêzin hin wextê ku şerê Türkiye jî dest pê kir wê şerê jî mesela deklarasyona Erbilê hebû. Kurd Türkiye dixwast ku bira hem Kurdên Iraqê hem jî Kurdên Suriye werin cem hev bira tekîliyê wana baş bibe bi li hember rejimê bira hizra xwe quweta xwe bikin yek stratejiyeka yek alî bimeşînin Türkiye jî mesela alîkariya vê dike. Türkiye بس كك برجان نها لسر عردين كك برجان لسر عردي هن فكر ندي هنكو تيجو تنكو تركيا دخوازي سينورين قاجر اوبراسيونك لادلبي رو بدا يانجي الوزي لادلبي رو بدا تركيا بتمامي سينورين خو جبو بنابرين كوج ادلبي ورن بگره او وان لعفريني كوم بك ديموغرافيا عفريني تيك بدا هر وها دوی دما کرتکو ارتش آزاد کوته بنافکرین او آلین چکدار کنیزیکی ترکیه نه لدبرا عفرین گله کریاری نقانونی هر وها yani دانستاندین گله کی خراب حوالاتین کردر العفرین پیکانینه دیوا بابتان شواب نرخینه Yani maksada ya Armanca Türkiye ne ku eva ku operasyoneke leşkeriyle hember İdlib'e bemeşine ya bir domine. Türkiye mesela nahaza ku tekave İdlib'e. Behela leşkeri ve behela ya siyasi ve. Nah behela leşkeri ve zaten bu Urusra peymanek haya ana göre pevajoya astanay. Türkiye levre mesela velateki garantöre çavdere. Yani Türkiye çima levreye Urus'u Türkiye'de xazak biralı ve yani Urus tenasare konu karar İdlib'e besekine. Yani mesela İrancı ya rejimci ne karavane besekine. Çünkü muhalefet levre na muhalefete Suriye ko şundamaya gili İdlib'e muhalefet ke muhalefet Türkiye. Yani be Türkiye hunni karın istikrar binin İdlib'e. Ya be Türkiye hunni karın yani Türkiye bypass bekin şarak levre bedo binin baji ezrar ziyana ki bede pevajoya astanayı ezrarı beder Urusçi. Yani heladın ederci ku penaber verin yani ya ku Türkiye ile mezetka de vere bira muhalefet bira yani kırkırına muhalefet bira çeyne yani muhalefet bira muhalefet nerm ya muhalefet meşru ya ku işte Cenevre hatiye naskırın ve jigot arteşe azat. Vana bira mesela biminin ku be hevditinin siyasi de pevajoya siyasi de bira دست مخالفت خورد ببره دست ترکیه خورد بله هم همبر اوروس هم لهمبر رژیمه یعنی که مخالفت تمامی وره مثلا قرقرن و شاعی چما با 7 سال شهر چه بول سوریه ایسا که اسد دکه وره سر ارکه ایسا که دکه تشتک مثلا نگوره و شاعی چما وقاس ملت مر وقاس کس مال خو كك برجان وكيكو كك برجان لسر غريداي عفريني من برسكر وكيكو من برسوا ويكي نجر لا عفريني دغو هراندنا ديموغرافيا عفريني ده هن كريارين وان چكدارين كونيزي كي تركيا ني نيين يلي دبري رودانه او
گر اپراسیون که ادلب پیک و وره دکاره اف یک تسیری لدموگرافیا افرینی بکه و اف کریار نیاسایی کل افرینی لحنبره هفولاتین کرتین کرن تین رواندن، پرجوانا تین استاندن، خانیوانا تین گرتن، ناوی کولانا تین گواراندن، حتی گورستانین کسایتین کرد، نافدارین کرد تین خراب کرن. Yani ev kiryarın gotine kirin veki şrovekareki siyasi hun şavadiner. Yani tişte ha çebune yani mesela çapemeniye Türkiye em bana nabizin yaji kuvvete carcana mesela kunuçeyin hatin Türkiye mesela emzanın ku carcana propaganda eji çedik yani lehember erişet Türkiye yaji hebuna Türkiye ile Afrin'i emzanın ku yani nexazen yaji dijminin Türkiye pırın. Vakti ki Türkiye mesela operasyon lehember YPG reksinin teröristi çekir ve şahı mesela çapemeniye der veya Rojava Vana işte digotin ki Türkiye lehember Kurda erişi çedik. İşte dika Kurda bukuşa. Çapamen Rojava digotin işte çima hun le diji Türkiye dernak evin. Ya ki Türkiye dikir Türkiye'ci mesela erişi lehember YPG dike. Yani çava ko Türkiye na mesela erişek yaji operasyonek lehember FETÖ haya ve operasyonel lehember FETÖ em nikarin bebejin ki Türkiye be Müslüman raşardik ya operasyonel lehember PKK yaji YPG em nikarin bejin ki Türkiye lehember Kurda şardik ya yeko hadı bejin mesela em bana propaganda dibinin le Afrin'e ya ki Türkiye pır dixaze de birer veri arami çevibe ku hem jibo siyaset strateji Türkiye ya nerm derva hem jibo mesela hızru dile Kurdan ko kazanç beke ve hele de Türkiye hassasiyete ke pır green demeşine yani ve az deve bavariye de ama Türkiye bu tişte ha çebu neji ve mesela ne siyasete ke var stratejiye ke Türkiye belki hunde beji mesela hana carcarna mesela tişte ne baştıkın arteşe azat da yaji milisen levre Kutişte hatıkın ji ne deve bavariye de mesela leşkeri Türkiye yaji fermandarın Türkiye re bidin vana re vana bigrin çünkü Türkiye ne hazak levre propaganda eke lehember Türkiye bira çebibe zaten düşmün dahazak işte Türkiye dahazın vakt Türkiye var nişan bidin ki Türkiye lehember Kurdana emci zanın ki Türkiye lehember Kurdanine lehember YPG lehember reksinin teröristine yaji lehember devletten ki vana liser Kurda mesela lehember Türkiye dahazın ki siyasetteki stratejiye ki bimeşinin Türkiye jivak devlete ki nahaza rebide vana deve hele de yani nüçeyin ve propagandayın van nüçeya az deve baveri demek o anegore ve çerçeve ve nerine de emle mezhebekin yani Türkiye dixaze ku siyaseteke baş çava ku Hatay Reyhanlı'ya demeşine Afrin'e bimeşine ku gele vere Türkiye ve razı bira ne bejin ku Türkiye hatiye vere işte zarar ziyan ede gel ve hele de yani siyasete Türkiye heri mezin le Osmanlı'ya verda le Selçuklu'ya verda yani bu Kurdaracı siyaset meşandına Havna dixazin ku çune kudari bira vere vek ave xo Ez kek bercan ez verme pirsa xwe davi Dullutkaya Tehranî de jî hem Ruhanî, Putin û Erdoğan jî anîne ziman ku yek ji babetên giring nivîsandina destûra nû ya Sûriyê ye. Ger di destûra nû ya Sûriyê de ku wisa tê çaverêkirin jî mafên Kurdan bên pejirandin helwesta Tirkiyeyê çi be? Yani Türkiye neyle hember mafya Kurdan'a? Yani Türkiye yaji mesela siyasete Türkiye vahaya ku debra Suriye parça nekin. Yani bir hela stratejik ve parça nekin. Ku Suriye bir parça kirin ve şağı yani derdarın ku parça buna yaji kadine bin bandora Amerika'ya yaji kadine bin bandora İsrail'e vak velatın düşman yaji İrancı ve işte Urusçı ve nahem dostun leberi mesela belki 10 saat şunda 5 saat şunda bana lehember Türkiye siyaseteki bir meşinin buraları yani derdarın ki mesela buna federal yaji hak hukuk tane yaji huseri ilan kırna buraları hele de ne insan Türkiye ana göre berjevendiye xu siyasette demeşine yani leberi de tamam ki mesela
mesela Şam jî, Urus jî li hember parçebûna Sûriye ne. Yani Belê. hela siyasî jî ev ê naxwazin, federalizmê naxwazin. Mesela di makazegona nû yek ku tê hazir kirin li Sûriye'de em vê nabînin Urusî her ku dere mesela nêzîkê ev ê dibe. Nêzîkê Sûriye dibe. Belê. Siyaseteke demokratik ya üniter were meşe. Belê gelekî spas şrovekarê siyasî Bercan Tutar ku ji Stûdiya me İstanbulê Türkiye. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îro ya basîroj heta bernameyek dina basîroj her şey.